kabanzi mbali. Yebo baba kunjalo ilokho bekungilethela because sesiside isikhathi siyikhuluma lento kodwa uvesana uvukula kanje noma sikhuluma sisobabili endlini engekho umuntu wesithathu. Ingakho ke sengifaka umuntu wesithathu ngathi angize kakwisho. Mhlawumbe uzofika uyichaze inkinga ukuthi ike ekuphi noma mhlawumbe ikuphi la singalungisa khona. Abekho abakhokheli ebadleni. Bakhona baba ukuthi bengingathanda ukuthi ngikhulume indaba zami nabantu engibajwayele. Wena baba into leyo obunalo ulwazi lwayo seke wayikhuluma mhlambe nawe ngale kokuthi akuzisela. Uyabona ndodakazi. Into engenza ngize la. Ngize ngekhulu ithemba lokuthi hayi. Hey. Uma mvela soyivumile le ndaba ukuthi kufanele kube khona umakoti omncane. Kodwa baba ngokubuka ngathi kusaneyinkinga kulowo oqala umshado. Iziphi kuneyinkinga ezaziwa wena ezasekamereni usukukephi ndodakazi? Azaziwa yimina. Kwenzakalani ukhulume ngizwe. Umakoti wakho njengoba esilethe la usilethe ngezinkinga. Khuluma ngizwe. Ngathi Kwakona baba lokho kusho ukuthi uthi udinga unkosikazi wesibili. Uzomthatha kanjani owesibili unkosikazi ubuhlulu kwanelisa mina lo wesibili uzobe senze njani yena? Baba sicela uhlale phansi. Udaba lwethu asakalukhulumi kahle. Alakafiki la lifanele lifike khona mhlawumbe ukuthi angilalelwani. Mhlawumbe mina mangilibeka baba mhlawumbe lingabeka uyena ngikubekela ngendlela yami mhlawumbe uzolizwa. Ngoba useke wasichazela thina njengoba thina sikulethe la siyazi useke waxhumana nathi ngemuva ukuthi uze ufike wena la. Uyakuvuma lapho ukuthi ngikuchazele mina. Ngicela ungichazele kwenzakalani? Umakoti wakho baba lo umbali uze wazosibekela ukuthi senazana iminyaka emine naye. Kunjalo. Yebo baba. Kule minyaka emine enazana leyona baba akaneliseki enkonzweni yasekamereni eniyenzayo. Nobabili kulezona baba ongathanda ukuzenza. Utshingile kodwa bovuka beme ngenyawo esheshe emathuneni. Athi mayethu uyakutshela ukuthi uyazithanda uyafuna ukuthi nizenze wena uthi umuntu yomZulu ukuthi nokuthi angeke uzokwazi ukwenza ngoba fanele ubuye uyokhuluma emsamo. Nakho ke kufanele mina ngishaya ivosho ngishone ngaphansi kuwe mina mamvelase ukuze uneliseke mamvelase lo mlomo lo okhuluma namadlozi emsamo ngiyokhuluma ngithini mina namadlozi emsamo ngibe ngicela amanyala emlomeni wami ekhanda lakho kunjani la uyayibona inwele zakho ngihlezi ngikhuza ngazo uyaboza yakugulisa manje baba njalo phela nami ngisho into esuka ngaphakathi wendodakazi usho ukuthi mina ngikhiphe wendodakazi mina ngiNazaretha ngokuqala lokho ngathi ngene emanzini nganikwa ibhuku la 23 lesifungo ngathi ngiqeda lapho ngayalwa ukuthi inhlalo suthi ihamba kanjani. Umuntu wesilisa akayinhlobo lapha. Lo mfazi uyangeyisa lo. Mhlambe ke yena kubaba ke wena baba njengomuntu wesilisa uthokoziswa inkonzo nje iyodwa engahambi nalutho yiyo nje ogculiseke ngayo. Ilokho kuphela okwenzayo akukusemaceleni okwenzayo. Ikupho kunye ngoba phela iyodwa into kwathiwa uAdam noEva benzani wendodakazi ngathi mhlambe nawe ngathi uyakhuluma nje ngathi nawe ngathi ekhanda lakho ayithathi kahle. Hawu baba. Kwadliwa isithelo esasike leso sithelo. Phakathi nensimi. Phakathi nendawo. Akusona kodwa baba isithelo somuntu wesifazane. Usho kahle impela isithelo leso sithelo esiphathi nendawo esamnayo kufanele kuhlangane izilwane uyazazi izilwane ndodakazi kufanele ihlangane Shuzona baba akukho imisela ngokwenza ngale kwalo ngeke mina ngishaya inkotha khohlwa yena yabona ke lapha ngishaya phansi ngonyawo ngeke kwenzeke lokho yena baba akukho kunye akwenza kona wena ngale kokuthi kwenziwe inkotha mina mangimkhothela emqaleni ngiqedile uyazi naye ngimkhotha amabele kobe sengiqedile lapha ukuthi mina ngizoya ngaphansi na uyazi ake izinhlobo la mhlawumbe uyathanda ukuza baba ngamtshena ukuthi yabona indaba yabangani bakhona lo mngani wakhe lo uRose huye lo osemfakisa amabhlukwe bayajima manje bathi baye ejimini baqoke ejimini kodwa waqoka ejimini kuyimanje uqokeni uqoke ibhlukwe
Umthetho lo unkosikazi weNazaretha lo ofaka ibhloko kuyimanje ngoba ezongihlaza engilethela ngimabona kude. Ngibuka izwe lonke. Mina ngizobe sengiguqile ngaphambi kwehamenti yonke engcwele. Ngifakaza lo doti lo wenzalayo la phambi kwami. Singamnika ithuba akhulume baba. Noma engakhuluma kuyafana lento le wena masifike ekhaya kufanele uhambe ubuyele kini manje. Wena baba side lakho wanelisekile ngendlela enijabusana ngayo ekamereni nomngakho ngokwakho wena uhappy baba uphelele. Yazi lo masekamereni naye uzangibiza athi siphepho madlabane kusho ukuthi usungenza isilima awukhaliswa iambulance mina kusho ukuthi ngiyisilima mina ngize ngikhuze mamvelasi ukuthi ungabanga umsindo abantwana balele ngale usukwenza baba masesekhala kakhulu yini lo sukuyenza wendodakazi ngihlonipheke kabi baba silungisa ngiyethemba ukuthi uyangibona nqondo ukuthini baba angithi lana size ngezinto ezingenzeki endlini yeni yangasesemani nobabili ezingenzeki nje ukuthi kunalezi akhaliso kweambulance kodwa yena la akashona ngokuthi ukhaliso kweambulance baba siqala ngawe lokho ikuphi lokho sukukwenza wena aze akhale njengeambulance umbali yena uthi akakhale njengeambulance wendodakazi unayo indoda baba lokho akubalekile akuyona ingxenye yohle yini pho wangibuza into enganangqondo inayo baba umuntu mangithi ukhaliso kweambulance wena wazi ukuthi usuwekhaliswa yini ekamereni ebusuku mani ngixoxa ukuthi baba yena uthi akathokozela kodwa nothi ukhaliso kweambulance yini baba le ayenzayo yena abona ukuthi soke maye ngathokozile indaba athi ngimnandi wena yini uthi ngimnandi kanti ibona abomnandi ke lokho sukubuza lobo bukwenza ukuthi ungilethela ngizobonwa yizwe lonke cha baba njalo ungilethela ilokhu ongathanda ukuthi sikwenze ivosho ngiyethanda mina baba ivosho kade ngasho ukuthi ngiyethanda kodwa ubaba akayishaya ivosho shuthi le vosho eshawa izingane kufanele ishawe mina ngiyabuza ngengane ukuthi iswezi ishaya phi mina ngazi ukuthi ivosho ishawa ngomdanso hayi phela khona le yasekamereni le yasekamereni yenziwa yilabafana abala edolobheni abangasile mina ngensizwa yasemakhaya le Friday esimashweni ngeke ngizwe ngawe yezwa yebo baba ngiyezwa wena uthi ngiyobuyela emanzini ubhabhathise kabuhle uthi mawubhabhathisa amanzi wadedela ngene ngaphansi uwashekile wena ile inwele ezikusanganisayo uyasangana wena ubuya nakho kunye futhi wena uhlupha la makumhlangano wendodakazi umhlangano uyazi uyalindela mangithi umhlangano uzongena ngiyohamba ngiyolalela endlini yangenhla mina umbone senyonyo bese zonoka ufuna ukuzoyikhulumisa umhlangano kuyalindwa udlala ngedwa ngomhlangano ebelala komunye umbhede naye makuzongena isifungo sa23 ngo22 umbone egqoka lezi zinto ezincane ugqoka lama night akhe ahambe lokho eshukusha la phambi kwami wena ufuna ungilinga wena ufuna ngalibona izulu uma uzokhazimula njengelanga nenyanga ufuna ngawuboni wena mawufuna ukuya kaSihogo hamba wedwa baba kodwa ke uke mhlawumbe ucabanga ukuzama